Mấy quay na ta Guikhanliu maling mai trong YouTube channel pe kin rai nai la mai thon riwi asai hai new matakhatna the Gaanphiu mail Tamenglong trong local newspaper highlights king in sam kho New Delhi June tarik ngu National Democratic Alliance trong meeting asai June tarik pungu khau tat kai kan mai khau Narendra Modi the term luan thum tak mai suna Prime Minister Dipung dat khangla ding la lo kan the NDA to resolution tai leader street na khatri sign silau kane midong meeting khautai BJP President JP Nadar BJP leaders Amit Shah Rajnath Singh kasau kane kumna BJP alliance karui Janata Dal United Chief Nitish Kumar Telugu Desam Party Supremo and Chandrababu Naidu Shiv Sena Chief Enak Singh Janata Dal Secular Leader HD Kumaraswamy Jana Sena Party Chief Pawan Kalyan Lok Jan Shakti Party Ram Vilas Chief Chirang Paswan Khatni Nationalist Congress Party Ajit Power Faction Leader Praful Patel Kanyuri meeting khotai kasau kane Indian National Developmental Inclusive Alliance INDIA bloc Congress Party resign na daulanai Lok Sabha election kau chau kau kan mai MP kanai Dr Angomcha Bimol Akoizam Khatni Alfred Kangam Arthur da Congress Bhawan kau felicitate silau kan the Kamung khautai MP kanai duri Manipur khau chu sang mai phungwang dat khang Khatni Manipur state hai chun cham mai nai na lungdat khang karam putni tuna sa indau kane Congress Legislative Party leader Okram Ibobi rui MP election khau sau kau kan mai rui sian Khatni pumtan ta democracy ringam lauthei tuna sa kane BJP government rui India tong democratic tradition khau tan su makna dictatorship ta machuang ba me tuna Ibobi rui BJP ta khwai ti kane Outer Khatni Inner Parliamentary Constituency kau INC result kau kan mai rui lat lu nai ba mai state kau chapter kathan kasiap launa bamthi tuna sa kane Ibobi rui asaingan na Panchayati Raj Khatni municipal election tat kai makna ba mai ti hai pian mak mai BJP ta indau na BJP reconstitution ta thau sumage tuna sa kane Manipur dong parliamentary seat kanai maina INC result kau kan mai di mai mansai guai rui Congress ta lum mai nai na ba me tu mai lian tonge tuna Manipur Pradesh Congress Committee President Kaisham Magha Chandra rui sa indau kane Prime Minister Narendra Modi rikum chingnai na china padai Lok Sabha election khang campaign release ta laukan mai kabam kapak dau khau BJP Khatni NDA candidates nun chau si mai in phang kan the The Queen tuang analyze tilaina PM Modi rui constituency phai ka ritsruk nga padai khau public meetings Khatni campaign ta laukan mai lung khau candidate rik sanai na sanai thu chau si kan the kumna rik ta chat na sanai khau chau kau kane tu na sa kane mi tai PM Modi rui model code of conduct kau pat kan mai tang campaign tat kai kan mai AC nun khawe PM Modi rui campaign sulau kan mai bam ringu na kathum percent khau sau kau kan tonge land restoration desertification and drought resilience to my team bang khau June tarik khat kharui asai June tarik pungu ngan World Environment Day kum singnai na chuina padai Tamenglong headquarters khau Ren Forest Club Tamenglong Forest Division Khatni Directorate of Environment and Climate Change Government of Manipur rui kariu na lang na tat kai lau kan theng asai World Environment Day in khap mai ting mi khau thingbuan link mai mung Tamenglong headquarter tuang kabam azu khau tat kai kan the tree plantation drive khau tai BMC Dailong Nam Khatni word azu rui in khalo kane Zang pangu tat kai kan mai World Environment Day mung khau tai Tamenglong headquarter khau mass cleanliness drive Green Sunday reels competition Khatni by mai activities azu tat kai lau kane Christian Model English Higher Secondary School CMEHSS Tamenglong tong student staff Khatni board members kwerui asai June tari pungu kum chingnai na chuina padai khau land restoration desertification and drought resilience Khatni our land our future to my team bang khau World Environment Day tat kai kan the World Environment Day mung khau tai CMEHSS trong principal Lu Dimrai Liu Moita resigna mass tree plantation school tong campus khau tat kai kan ne thai lo nui CMEHSS re in sam na nun khang co-curricular activities azu khang kadau cha mai ti launa ba me class 10 Khatni class 12 exam result khau 100% pass su kan to nge None June tari pungu Longchum Part 2 None District khau Tau Swam Organic Farmers Producer Company Limited tuna kau my processing unit Customer Hiring Center Aggregation Unit Khatni Solar Drying Unit Chun Guang Pamai Mission Director Mission for Integrated Development of Horticulture Government of Manipur re-inaugurate sulau kan the inaugural mung khau tai MIDH Mission Director Chun Guang Pamai rui Tau Swam Organic Farmer Producer Company Limited tuang kadau cha mai hai sin su na gang mai la tau khang karam ko tuna karian kane Chun Guang Terit Noni District khau hai horticulture Khatni farming sector khau kalai mai phungwang khang lauta mai nun khau katiu lau kane Kamung khau tai Reverend Father Dominic Director DSSS rui lauta mai nun khau scientific method hai sin su na farming hai tat kai khan katiu lau kane
kumna lau tan meng nun rui kaniu tuang tan ti hai ning sui na tan lau khang katiu lau kane Tawsom Farmer Producer Company Limited tuang CEO Gai Sangam Kam Shon Rui mi tuang company hai rui kai lau tan minun khang kadau cha mai ti lau inbu pung thi tu mai lumgai mai indau kane khatni kai lau tan meng nun khatni cell health groups nun khang sian dui chang gai inbu thau puni mai khang tani lumgai mai indau kane Thai lau nuwi mi tuang project hai Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region face kathum bang khau sin thau bam tuangi kumna mi tuang program hai Manipur Organic Mission Agency bang khau ga changrim khatni tai shu lau tan menun khang lan pat kan tuangi inaugural program khau tai Reverend T.S. Dominic Guikhanliu ka mai Chairman Longchum Village Authority Wilson ka mai Block Mission Manager Haljong MSRLM Sifrat Singh Bindi International Association Rajasthan Kanuri Special Guest Suna Kazao Kaneng ITS World Environment Day Khau Cleanliness Drive That Kai Kanthe Emmanuel Theological Seminary Community Rui Asai World Environment Day Observe Suna Taung Sutan Inthing Metan That Kai Kanthe ITS Cleanliness Drive Tai Kaniu Tuang Campus Correct Medical Gate Tamenglong Headquarters Ngan That Kai Lokane Narendra Modi ta term kathum mai suna Prime Minister khang somlau datni mai ceremony khau Nepal Bangladesh khatni Mauritius tuang Prime Minister Sri Lanka tuang President khatni Bhutan tuang guang ta invite sukan the Modi rikata PM sudat khang NDA rui la dingla lokan mai khau thonku mai indau kane lumnu mai jam thailai na PM swearing in ceremony hai Saturday June tarik ta chat nung tat kai bam nui tu na sakane Thai lau nuwi Janata Dal United Chief Nitish Kumar Khatni Telugu Desam Party Supremo and Chandra Babu Naidu Rui NDA tamachuang na asai NDA tuang meeting khautai kazau kan tuange kumna kanai khang minister tuang portfolio gai me tilau pungi tuna lumgai bamme Nungauro Tengnopal District Khaunai mai Living Word Theological Seminary Rui kaniu tuang insam na nun khang rai liang mai graduation program langlau kan the Living Word Theological Seminary High Association of Baptists for Theological Accreditation ABTA Bang Khau Nai Mei Rai My Graduation Program Tai Nunga Rock Baptist Church MNBA Khau Reverend Dr. L Kothil Dangsha Executive Secretary Maring Naga Baptist Association Rui Speaker Sulau Kane Graduation Mung Khau Tai Insam Na Kathum Khang Diploma in Theology Khatni Master of Divinity conferred Sulau Kane The Liangmai Naga Kati Mai Ruangdi Manipur LNKRM Rui World Environment Day Tamai Headquarters Kau Observe Salau Kani Hai Mong Khautai CSO Azu Rikaza Lokani Khatni Chamna Nun Pui Nun Khatni Chabuan Nun Kagwai Mansai Phai Zrup Dau Kaza Lonami Tung Program Tai Tat Kai Kane Kage Nai Me Cham Ti Thai Mai Guest Cham Asai June Tarik Churuk Kumsingnai na Chit na Padai Khau Tarik Root na Pungu Kore Root na Chakyu March Khau Guest Booking Sulau Mai Serial Number Ching Padai Phai Sikyu Rik Tat na Khat Karui Serial Number Ching Pungu Phai Nai Ridai na Padai Ngan Khang Inzan Pani Kaman Rui Phai Sikyu Ringu na Padai Point Ringu Christian Grammar School Tuang Principal Rui Katuang Students HSLCE Batch of 2024 Rui 100% pass percentage Lagwang Kan Mekhang Ta Kaloi na Thunku Mai Indau kani khatni June tarik ta chat kum singnai na chuina padai nung felicitation program pung baro kalan kai megan khau jaw kau kan mai cham na nun khatni cham na nun tong kapui kapu jaw sin ba mai board members well wishers nun ka goina ta felicitation programs kang invite sulaw ba me Tamenglong ting nai lon tun ngai bu tarik suruk kum singnai na chuina padai lau thuan muang na ye kalan nai na ye ting zin muang na ye jingbang ting rai na ye Tun ngai bu tarik sanai lau thuan ting riu putni ka lan ting riu nuwe ting zin muang na ye jing bang ting riu putni di Gaanphiu mail khau cham khatni advertisement solauni me ka goi rui 9873658872 khau alam lau nuwe khatni subscription solauni me goi rui 03877267509 ramge thai 8256908462 khau alam lau nuwe Mai goi na king chin na king law mi khangta Guikhanliu maling my YouTube channel bek tun roi kaloi na thun ku dare in thuan khuang ru na khat kai megan roi mai goi na king in cham da lakho thun ku the